ubundi inyumaho tugira ubukijumero cya Rwarantojo kijumero cya Rwatamigongo mbwe ntatsige ubukijumero cya Rwarantojo bikaba bibirana bina ibyo kwezi kwa mukaga 2025 radio yankore yatandwaho abashinja mamanzi n'abakazi mamanzi bona rero mwese bakutana na umugenzi Laikarwane Constance Kabonero kureba ngo bari yeje basekumo okitama tubantunga bantumwe mutushaba ngo tuhagire muije omukijumero cya radio yankore kiriho ebirobina byo kwa mushanju 2026 omukishayi cya mate Kore media niyo yonka yo kushanga ebirungi nkebyo sekwati kore media irankore kandi inyongera okusima bakaba ba ready age abatwirememo kunogera ngo ready age teho obuzi twakubire tujya mwenu intwaro micho kusima directors managing directors ba ready age uwishtensa mwese barakutana uwishtensa Bob Kabonero aho kusteraho ready age kandi nsima umukuru Chief Executive Officer Madam na Maranisha advisor wa ready age umukuru Jacqueline Wakakoko nsima staff ili naha nsima accountant ahabwa uheza kandi nyongera nsima abahutizi bitu abaryoko ahurikije ahingambira amajingage ibyo byabihuza ruri yakore mbwene tibasima omyanya yon abahutizi ba ruri yakore abahurikize omukiraka ni katahinga mukuru w'abakozi ba ruri yakore batwita kutuyaje weba Nonga manager nile kongerera amukoreshereza wena Karyope amazina ganje mwanyita Immaculate Chomkama accountant wa radio kandi mama Kijumero Mebare izina lyanjye ndeturiyatunga Sylvia tumusime sise eche family akariyantungamo ni pereza na radio yankore nanye nabakira aha press conference yeri izoba aha bw'ikijumero cya radio yankore Nonga na izina ryanjye ndi Pastor Kamahoro Monique nikora na radio yankore umukozi wa accountant twabakira Nonga a conference naje a press conference ya y'ikijumero cya radio yankore bari mu Nonga twabakira Samazina ni Kansime Julius kandi nikora assistant account clerk kwa bw'ikijumero ndo mutabano w'ikijumero amwe bari Munonga izina litungane Franka nitora program amahoro amakuru bwa Kiswahili n'amakuru y'Urwanda amwe bari Munonga Esa simwa Munonga amazina na Manyadiska na shemerwa abagenyi bita bo kwijamkoro gwitu gwerizoba n'abakunda kama bahereza umugisha mwe bari kuja kwisomkoro gwitu kitinza nikora programu ya yongera kumanya nikora programu y'amakero amkaga nikora programu ya yarengarta kandi nikora programu ya Sunday y'abana mwe bari Munonga amazina ndi Mwakiri Christine nikora radio yankore ibebeza N'abakina mwena izina ndi Atwile Scopia nikora programu ya country music ahari mberezo mberango amazina ni James Bakumpe nikora staff ya radio yankore kandi n'umusirikare ya radio yankore Munonga yoneka kama Dongo Tabaro kandi ndi umuhwezi wa manager wa radio yankore aba department ya technical kandi na production bari Munonga Yesu ayibare mwaje bana bakarishukanye kandi radio yankore ni nkora ibinizano nangona buri kurukiye kumenya neza kashishe kwisi 12 nimbanye neho amakuru gensi yona ishonga za ihane na rusha
ishyunga za Amerika, Israeli, Abisraeli bafitira Ebola, how far with Trump, kandi hamwe na muri yasirashika yabaye mnyonga omushijo mwenze nkaza guma gamba kijumero tugire bera stede nda asima ana nikore n'umurimo n'ekitongole cya Radio Yankole. Izina ni Caroline Wahereza nikora byo na Radio Yankole. Mwebale bantumwe kwija amazina Gloria Senyemba Basimama, news editor wa Radio Yankole kandi nikora na programs zizindi. Mwebale mwonga ni Ibrahim Hamsia kandi na nikora nka presenter reporter byona bwenu kama ibari kwari ntwara umushogo okusima ba sponsors ba Radio Yankole nanisha ba staff registered abakama bo mu ngaro abakora ubuga tubisizeho business hamwe na business community abandi abaryoko abahurikize buzima sima abahurikize ba Radio Yankole msiba business community ebasize tumusente zayo okureba ngo tumutujwe emyaka yitu obwe bwagenda obundi enyumaho turekera mu kijumero cya Rwarantojo kijumero cya Gwatamigongo mbwe ntatse mu kijumero cya Rwarantojo bikaba bimurano na bina ibyo kwezi kwa mukaga 2015 Radio Yankole yatandwaho abashinja mamanzi n'abakazi mamanzi bona rero mwese bakutana na umugenzi Laikarame Constance Kabonero kureba ngo bari yeje basekumo okitama tubatunga nugo kadoro ninga principal wa bine obwira obwe numanya akarimo kweta gataguramo no kujyana mu gishifto bero bajanga kashita babata kureba ngo babasa okukita abanyantunga mubona na nkore yo ngo kujana abanyizina Radio Yankole kugira ngo yigita abanyankole n'abantu bona abarundi cyekoma bene tugenda kubasima aho kutavuga yeje ninja kumwana mureba abantu beyanjura bakama bitu ba sponsors mwari babitu abinji tubinyeka bene tugenda kusima directors ba radio aho tutekateka aha munyeto kugira ngo abase kutunga okuyakabasa kuba bene tubasima kandi rero ubwire ubwo kureba ngo twagarura abantu bitu community ubu twumva umushemerwa no guhereza burungi bwa Radio Yankole. Radio Yankole buri mwaka leta bikansa okumukira obuhereza bwayo obutunehereza abantu ekitwayisire ekijumero cya Radio Yankole. Ekijumero cyasya umururu bwa kabiri nikintu cyugwa kandi tukusya emyaka 21 Radio Yankole tandikira nyenda kwemeza abaryoko abakutorera hamwe n'abatumikize ngo Radio Yankole enyone iteka kandi jerewe kubagabura ayo bina byo kwezwa mshanje umwaka wo hanuya acha kito cha chamati mwezi wa yoko umukize owaremecha buyuta bara echa rwanda mugongo hatuye ikintu rwarantoje muri mujore bamatojoka abace obezuko mu kinyaka rumagumwe ya Radio Yankole kwa abashijaba ba sponsors bitu riya basiyo sente okuja ngo cyukutume kiterekane twabakira amazina ganje banyita Immaculate Chomkama kandi banyita nabwe na mama Kijumero agwintebe kansa z'Ikijumereje yenda kutandika no kubasima mwebare kwija kandi mwebare kwatobwire kwija aha press conference yitu elizoba yenda kutandika no kusima mnonga manager agwintebe kansa nungi eyatireho y'Ekijumero cha Radio Yankole kandi theme y'umwaka ogu eyi wewe nkaya yesire akatuchuze injirizina akaryeta Rwarantojo
yenda batayibanje munkwase tutere manager witu omugaro nikusima mnonga sponsors witu sponsors mwamagurire bakubagamba konkanyo nyenda kugakanka ba highlightinga nyowe ninkora nka accountant w'umwanya ugo mbwene kintu kya sente omuntu yayihayaka kukwata akakuhereza sente ati nyenda kukora niwe nakukunzire munonga mbwene nyenda rukunde y'umutwerekire tujibasimire munonga so mbwenu katwereki katuhereza abantu so tushubire twayita ekijumere kindi ekitwayita rubarantujo ntwenda kushaba abantu mwena bantungamu na n'emyanya erihihi na ntungamu Rukungiri, Kabale, Mbara, Kampala, parts zone za Uganda. Bantumwe mutushaba mutuhagire muije omukijumero kya Radio Ankole kiriho ebiro bina byo kwa mushanju 2026 omukishayi kya mate. Kunkakira kitwineho bishemwe kambaga mbere kabanya Uganda kabantu ba Western Region kabantu ba benseji obwiro bwoyineho no bwerizoba shemererwaho niba bakweta mu kivuro nk'eki mu nekijumero cya Radio Ankole utekateka ngo waza kushisha sente ngo uriyo noza kuzito mu bana kushoma unoza kuzito mu bintu nyencha karochi bawaza kutandika kushemererwaho ukanukofa abishemwe shemererwaho twakweta mu kijumero manyangu ni chance yawe yo kushemererwa ukadigida ukashemererwa ukareba ba influencers izo bankedo ni ukabari abo turanoreba TikTok abo turanoreba Facebook ukakwata fawo munda ni ukamanya ngo erizo baryaza kuri izo baryawe nitubeta kushemererwa nimwe nitubeta kushemererwa nitwe abeshongozi bariho enamba ni mpango munonga bajigambire niko gutuza the first western tour ya Fangoni nituza kugikorera aha mu kimbero kitu hamwe na nabandi bona beshongo zaba western region hati ya nesinga ya beshongo zo Uganda and I believe kirani questionable hati tukuza Kampala nito turi kukitera tukuza Guru nito tukitera South Sudan nito tukitera South Africa nito tukitera ka western Uganda so eri nizo bari kweshongorera abantu abi ni kama zoba gutweka kweshongorera abantu so ni ngenda kusima sponsors nji nashimarwa munonga nange kubaha kandi amazina ni James Waga promoter wa Ankole Media ni Jonathan Mpango Elizabeth promoter Mugo Mojo na Julius na Bright mwe bare gukora igivuro ry'amani nimbasima abo kubane cyimvure cyahuye kanciru bici rwabyo y'umurimo kandi twishaka namwe n'izo baryosha mugakora drive mwakora ibintu bizo mutabuno tikumanya bari bizo press conference bije kwa birimo konkara muri bari mu gakora ikintu cy'amani nito tuyo muri munonga kandi mazima muri mutaho mutaho umuganda gw'amani kutungura ntunga meji nangwa Ankole Renzi na management ya Ankole Radio yoniza gwamizo ko Kampala so radio ne hikayo kandi kurubwira so kushamze jo nyaka yona acho nshukuru munonga itonza koro mu munonga ne pushinga na banywana banje na bareba ha kansara mu rugo mu mwana wanje kandi nawo umuntu akorwa mani nari wono go Bruce Oga ngashoma na economics Yenye na shomili economics and management degree wakashoma development economics so mtumanya kuibara mitoro mtu na yati jomu blogging sasa antukushinga kwa wanchi mtuwa samsa munga mwe ondrako Ankole Media mtusakutambuza nitoko kubasa kandi mpaka amuru nangizo baturaba turu kandi ija kubandi wichi wa imuwa kwa not connected kwa imuwa and Wanyetaka so Amon 256, the generational blogger from Western Uganda, kandi CEO wa Western UG Media. Western UG Media ni mpango elima abantu bingi kandi bamani bakumanya tata Bruce n'ushawamani haza Bruce n'ushawamani
twinemu ba MC nka MCTJ da generation MC hobera abantu nakubarwaho n'umukimangu bayibeza neza mani ebiro nabyo kwa mushanjwaho cyamate twineho MC Gaza Bless Mr Vumvu nawe MC wa man vibe ya mujimanya kandi twine MC Bob Chap Chap kabaka King of Streets nawe no mshawamani abobona barwo mu Western Media kokekere kusinya bukuru no chimanyango echawire tukaba torhamo tana pe abireho ni bamanyisangu this time round twetegatekireje noni ngamba ko part of the event. I'm part of the event. So okurujo kumanya numbasa kwa mtakwele barayi na pia shongozi mtakwele ina pia ba MCs baha konganganyo wajimanyireho ebiro binajo kwa mshanju na kweshengereza wano manyango yo Western Uganda ningo kamparo linga inakushaba ija omuchaye cyabati obase kuba no witnessinga ekirabe kiruho shejo netande kakasheshe niyo show eringo kumanya unetande ko mukasheshe ibiri aba adisi abakwano beshongora ebyezarwa ebyachi buri category yona entertainment neberi yo mukijumero so nabeshengereza ebiro nibena byo kwa mshanju mwije tubase kwantishemerwa hamwe tunyumirwe hamwe ngabana bagambira siya mutaro event yarakurindire numbers kazi narebera akijumere cyawire rero kwiganisa Radio Yankore icyumire kumanya Radio Yankore ni radio yama wamana chenga ni radio yachi yama kandi n'abamukiza abantu n'abantu bama Devi haruza radio haru headsets haru kofira haru t-shirts nangona za tickets na nebindi bintu munonga ahabwe kijumero kitu echa Radio Yankore rwaba toujours ekirago binabyo kweso kwa mshanjo mbeno hakuba wabanyamahuje nabanda butinaha kwakuba hine oine cyakwera kubuza ashonde swatene kijumero no ikirizwa ninga mwana mwenda gukora interview nabwe after nabwe tis fine kuko kakwa ino n'kibuzo no basa kubuza eshaheji rero nabwa nyuma turu kwacira station manager ahabo kutenderera umukoro gweriso nariba mwaruha konka beshongozi twine binji twineho headliner nakuba Alien Skin ninga na Alien Skin twineho Papa Mesa Semakura twineho Fik Famaika twineho Karo Kasita twineho T-Paul twineho Truth 256 twineho Clever J twineho Sister Charity twineho Sister twineho na namweta brother Sister Charity na Rasta Charles alho na Rap J Echafayo alho Matt Henry alho Engineer Jovan alho Valley Music alho Head Baby alho Lady Diana alho Pastor Nabzi alho Peterson MA kandi tuneho Fax Zamani tuneho Geoffrey Bigana tuneho Pastor Kamahoro Moniko witu waha owamani tuneho Best Emily tuneho omwana na nyina tuneho Vance Kanyonyi ogwo wateshongoro chitu ekijumero kandi tuneho Justin Swaz tuneho Lois Masco tuneho Tichane tuneho Gifted tuneho Ronnie Panisha ejoniyo list sofa eitwine numurenda beshongozi bona bamani kandi nibinji bene tuje kushemerwa kurwa mukashesha okuza omukashesha kandi mwe bari mnonga mbena abo tenda kushishobwire ebindi buzo mube mu bitubicire nyakire manager ahabo kubasa kwenda okutubumba bumbira omukoro na no kuhende eji niyo piki ekuzagaba kandi iyo cyo hano ninga shinje cyite kitiyeho ekishero obuhango ekikuza kuhereza nakora rafu twinemu akakonji ko kumaba kishimere ya kigambere haza akakonja munake 12 ni garotre okureba ngo no ukonje buragure niyo micisha iyo yabonne okuja kusimula picheje mwani waliwo ko kutureba kandi yo turiye twinaha bajaji bokusanyitu Radio Yankore ekitiyemo wensima ba directors kugira ngo omuntu orakiza yo kujya mugisha niwaje kutwara picheje ahizoba egene wabira kwa mshanju
ahari cyamata bwe hato mwe ngo yotandiraho oguraka konji akekubiri akaborkoji kurakaye nuko yaje bishabinje bwe kigari we kutandika rero izoba ronda omuntu wa radio yakora hari ahasu reception iwije oguraka konji ako nabanyuma oyihangure tuceje tuyinamuna TV tuyinemu za radio tuyinemu ebintu bingi n'amasomo okuba abagambire muri kigari we okureba icyo uratware aha bashingiye ku bibi bune tukaheza ipicike ryinshi ekeseke kugabana tureba tu upgrading hatwaza ikwije n'imotoka ikwije n'imotoka manager yagamba kandi kamugamba natugira muyezi mwabari munonga kandi mwabari tubasima aho bagwija ngweze yokuki nanyije umusikize cyo twakubona abasponsazi Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo. Sekwatsi kore media